Umuseke IT Limited washyize ahagaragara abakinnyi bane bahatanira igihembo cy'ukwezi kwa gatatu Umuseke Player of the Month Award, igihembo gitangwa ku bufatanye na Azam TV. Abo bakinnyi ni Wayiyeka rutahizamu wa Musanze, Kwizera Pierrot umukinnyi wo hagati ukina satira muri Rayon Sport, Dani Usengimana rutahizamu wa Police FC ndetse na Mutsinzi Ange myugariro wo hagati wa Rayon Sport. Rutahizamu Wayiyeka akomeje kugaragaza ubuhanga no gufasha ikipe ya Musanze, dore ko yabashije gutsinda ibitego 4 harimo 2 yatsinze Police FC. Ibitego bye byahesheje Musanze amanota 7 ku manota 9 akinirwa mu mikino 3. Kwizera Pierrot ukina satira muri Rayon Sport nawe akomeje kwitwara neza mu kibuga, ni umwe mu bakinnyi bakinnye imikino yose 3 yo mu kwezi kwa gatatu agakina adasimburwa. Muri iyo mikino Pierrot yatsinzemo igitego kimwe, anafasha Rayon Sport kubona amanota yo gukomeza kuyobora urutonde rwa shampiyona za Rwanda Premier League y'agateganyo. Dani Usengimana rutahizamu wa Police FC ni umwe mu bahatanira iki gihembo cy'ukwezi kwa gatatu, akaba afite ubuhanga bwo gutsinda ibitego bitandukanye ndetse no gutanga passe zivamo ibitego. Uyu musore ni umwe mu bakinnyi bamaze gutsindira iki gihembo. Mutsinzi Ange myugariro wo hagati wa Rayon Sport ni umwe muri ba myugariro bahagaze neza muri shampiyona za Rwanda Premier League, dore ko afashe ikipe kugarira neza ndetse akaba yaranagize uruhare rukomeye ku mukino Rayon Sport yatsinze Bugesera igitego 1-0 kuri passe yahaye Tidiane Kone wanyeganyije urushundura. Aba nibo bakinnyi bane bahatanira igihembo cy'umukinnyi w'ukwezi Umuseke Player of the Month Award, igihembo gitangwa n'Umuseke IT Limited ku bufatanye na Azam TV, kikaba ari igihembo kizahabwa uwahize abandi mu kwezi kwa gatatu.